imana yaba ari irenganya abantu kurusha uko abantu barenganura abantu, ko mu mategeko y'abantu nta muntu uzira icyaha atakoze. Ibintu utakoze ubibazwa ute? ariko birika avuga ngo mpora abana gukiranirwa kwa base. Iyo Bibiliya yanditse ibyo bintu ntabwo bizi ako kantu, mpora abana gukiranirwa kwa base nkababarira bankundira kugeza ku biki byabo by'ibiki. ubu koko gute ngo umuntu bishe hashize imyaka irenga 2000 bamwicira i Yerusalemu, kandi ari n'umwami w'abantu bazwi, ari umwami wabo w'abayahudi wiyise nabo batamwemera jisiko ariko w'abayahudi. Twebwe icyo gihe nta nubwo nzi niba u Rwanda rwari runahari, ntabwo rwari niyo se ruza kuba ruhari, hari kuba hari umwami wo mu Rwanda. kandi Uwiteka avuga yuko Bibiliya ivuga ngo wari uzwi imbere yuko uba n'urusoro, ubwo n'icyo gihe muri gahunda wari uri. Icyo cyaha kibazwa ntegewe, icyo cyaha wikeriza ukibazwa gute? cy'ukuntu bamwishe Mutabaro bakamukubita imigozi bakamutera imisumari, iyo misumari ukaba ariho ukirizwa ibyaha. kandi wenda icyo gihe u Rwanda ntirwariho, kandi imisumari yabaga mu Rwanda icyo gihe.